שלום וברכה לכל הנוכחים, הסלאם עליכום, peace be upon سلام you. وتحية لكل المشاركين. אנחנו מגיעים אנשים שמבקשים לפתוח את הלב לגילוי השלום, הסלאם, בהר הבית, מסגד אל-אקצא, בארץ הקודש ובכל העולם, מתוך כבוד, הכרה ושותפות. وناس من مناصب مختلفة، خلفيات معرفية مختلفة، جميعهم فتحوا قلوبهم للبحث عن السلام مع الآخرين. كلنا نجتمع مع بعضنا البعض تحت مظلة مبادرة المسجد الأقصى وجبل الهيكل من أجل البحث على الأشياء المشتركة اللي تربطنا ببعضنا البعض. We are people that open our hearts to the peace, assalam, shalom in Temple Mount, Al-Aqsa Mosque, in the Holy Land and all over the world, in dignity and respect and mutual recognition and partnership. אנחנו נתחיל ב-45 דקות של הצגה עצמית בערך, תפילות ודועה, הדעיה. כל אחד יציג את עצמו ב3-4 משפטים ויישא תפילה או יביע תקווה שהוא מביא איתו למפגש. החלק הזה יהיה מוקלט ויעלה ליוטיוב של היוזמה כדי להקרין כלפי חוץ גם את האור שאנו נגלה יחד. كل واحد يعرف عن نفسه ب4-5 كلمات باختصار هيك. مين هو، من وين، بس بشكل مختصر قدر الإمكان. ويشاركنا بصلاة أو دعاء قصير من عنده حسب ديانته، حسب each of us will share about himself in a few sentences, and it will be uploaded on YouTube. Yeah. وهذه الصلاة سترفع إلى اليوتيوب. לאחר מכן יהיה דיון פתוח של 1.25 שהנושא שלו הוא שלום ושותפות בהר הבית אל-אקצא, מהיבטים בין דתיים, בינלאומיים ורוחניים. بعد ذلك سيكون لنا لقاء 1.5 من النقاش حول الشراكة والتفاهم حول عدة أمور، على رأسها موضوع الشراكة، المسجد الأقصى وجبل الهيكل، بناء على وجهات نظر محلية ووجهات نظر داخلية وخارجية للمشاركين. After the prayer, there will be an open discussion whose theme was about peace and partnership on the Temple Mount in our current situation. Okay. אז אני אופיר אליהו גלעזר, אני אתחיל. אני מוביל את יוזמת לב השלום ומייסדה. أنا اسمي أوفير وأنا المؤسس ومن يقود هذه المبادرة. My name is Ophir and I will begin as a leader and the founder of Hearts of Peace initiative. באתי ממשפחה יהודית, למדתי בישיבות, עשיתי מסע בין דתי, וכיום אני רואה עצמי מוסלמי, ורואה את האור שבדתות השונות. وجئت من عدة من دراسة في المدارس الدينية اليهودية، والآن أنا أرى نفسي كإنسان مسلم وأنا أرى النور في الأديان المختلفة. Ophir says that I came from a Jewish family. He was learning in yeshiva, and today he considers himself as a Muslim and see light in different religions. Okay. אני אשא תפילה. קודם כל אני אתחיל בסורת אל-פאתיחה. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. אלוהים, אלוהומה, אנא ממך, גלה לנו מאורך, מנועם שמך השלום, הסלאם, במסגד אל-אקצא, בהר הבית, לב הארץ הזו.
ומפה לכל קצוות הארץ. This is the Surah Al-Fatiha. In the name of God, the gracious, the most merciful. Praise be to God, Lord of the world, the most gracious, the most merciful, master of a day of judgment. It is you we worship, and upon you we call for help. Guide us to the straight path, the path of those you have blessed, not those against whom there is an anger, nor of those who are misguided. اللهم خالق الكون أنر بصيرتنا ووجهنا لرؤية النور الذي يخرج من المسجد الأقصى ومن جبل الهيكل والذي يجمعنا ويوحدنا ويهدينا إلى الطريق المستقيم. זכנו לפתוח ולתאר את מראת ליבנו, ליבנו שבגוף הבשר וליבנו שבלב הארץ, לראות דרך מראת הלב את אהבתך אלינו, לעצמנו ולכל אחד ואחת מאיתנו. اللهم وفقنا أن نرى في المرآة قلوبنا التي في صدورنا وقلوبنا التي الموجودة في الأرض التي نعيش عليها رؤية تقومنا وتهدينا إلى محبة بعضنا. Open our hearts, fleshly hearts, which are on earth, and mirror of our hearts, that our love will go through it, and that it will reach each and every one of us. שוקרן. احنا نبدأ هلا נתחיל עכשיו לעבור אליכם. ישוע, בבקשה תפאדל, תתחיל. نبدأ الآن ننقل التعريف عندكم ويشوع تفضل أنت بديت اوريدي يعني تفضل كمل. شكرا. عفوا. Short prayer. My name is first of all, my name is Yeshua Israel Ben David. I am from Jerusalem, Quds. I'm a peace activist, working in many initiatives like Sulcha, like different Abrahamic movements, promoting bridges between the three Abrahamic religions. And I want to call you to join me in this prayer. Our Father who art in heaven, we thank you for this day and for the people that gathered here with open hearts and goodwill. I want to bless the Jews, the Arabs, the Palestinians, Muslims, Christians, and all who stand here before you, and place within us the spirit of peace, truth and compassion, the spirit of union. Turn this gathering that it will lead us to bring peace to the holy mountain that the initiative that we're working towards. Heal the division in us. Bring us into light, not into fear. That will bring us to life instead of hatred. Teach us to see one another as brothers and sisters, and to build together a future of justice, freedom, and peace. Amen. آمين. אני גם תתרגם לעברית ואז אני אתרגם אותך לערבית, אין בעיה. אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך על היום הזה ועל האנשים שנאספו כאן בלב פצוח ורצון טוב. אני רוצה לברך את היהודים, את הערבים, את הפלסטינים, הנוצרים והמוסלמים, ואת כל העומדים כאן היום לפניך, ותן בלבנו רוח של שלום, אמת וחמלה ואחדות. אני רוצה לברך את הפעילות הזאת שמובילה אותנו לתפילה משותפת בהר הבית, למקום של ריפוי ולא של מחלוקת, של אור ולא של פח, של חיים ולא של שנאה. למד אותנו לראות זה בזה אחים ואחיות, ולבנות ביחד עתיד של צדק, חירות ושלום. אמן. آمين. يشوع من سكان القدس
نشيط في مجال السلام ومشارك للمؤسسين لمبادرة قلب السلام، وأيضا أحد المشاركين بعدة مبادرات للسلام مثل مبادرة صلحة ومبادرات أبناء إبراهيم ومبادرات أخرى كثيرة. وقدم لنا صلاة تدعو إلى الله إلى إحلال المحبة والسلام في قلوبنا تجاه بعضنا البعض، مسيحيون مسلمون ويهود عرب ومسيحيون ومن كل الأديان على هذه الأرض المقدسة، وأن يبدل الله الكره الذي بيننا بتوافق ومحبة، وأن يجعل الصلوات في الجبل الهيكل وفي المسجد الأقصى صلوات تبارك رابطة بيننا وبيننا، وليست سببا للنزاعات والأحقاد بين بعضنا البعض. اللهم آمين. 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 شكرا. آمين. رمزي عفوا. رمزي تفضل. مرحبا. معكم إلي، فلسطيني الأصل من أب مبعد من قطاع غزة، إحنا بسمونا 67. أنا بصراحة مؤمن بالسلام من 7 سنين، وكنت متواصل مع أصدقاء وهذا بصراحة ممنوع، يعني بلبنان ممنوع إنك تتواصل مع أي شخص. أنا تواصلت مع امتدادنا العرب بالداخل مع غزة. أنا شخص مؤمن بالسلام. أنا يمكن أناضل، نعم أناضل. الورقة الوحيدة اللي إحنا بنمسكها هي ورقة كلاجئ، إنما فعليا أنا لاجئ بقطاع غزة. أنا هو موجود نازح، أنا نازح إلى حين عودتي إلى قطاع غزة. إحنا بسمونا مبعدي 67. شكرا. وأنا بصراحة كل حل أرجع على أرضي، يعني رعيم هي تجمع. أنا بتمنى السلام هو الطريق الناجح والحكيم لنهاية الصراع. شكرا. خالد. إبراهيم وموسى وعيسى. شكرا. אני פלסטיני מאלו שנקראים, אלו שהורחקו שנת 60 עזה, אני בלבנון. אני בקשר עם פעילים של שלום ישראלים מערבי ישראל גם כן מאיזה 7 שנים, למרות שהקשר, סוג של קשר כזה שם בליבסור עליו, אבל בכל זאת מכיוון שאני מאמין בשלום ואני חושב שהשלום היחידה שיש לנו בשביל לחיות בביטחון או חיים טובים, והיא האופציה היחידה שיכולה לתת לנו לחזור. אנחנו עדיין נחשבים פליטים שאנחנו חיים, שממנו יצאתי ב-67. I'm Ramzi. I'm a Palestinian who was moved out, deported in 67. I'm in Lebanon. This is he is a peace activist for about 7 years. He works with Jews as much as possible, even if it's in Lebanon it's prohibited. Nevertheless, because I believe in peace and I think peace is the only solution we have to live in security or a good life, and it's the only option that can let us return. We are still considered refugees, and one of my dreams is to come back to my village that I was taken out at 67. אינשאללה. بدك تدعوة؟ أنت رمزي؟ دعاء؟
رمزي بدك تعطي صلاة من عندك، بدك تحكي كلمات صلاة أو مباركة؟ جملة أنا جملتين. آه نعم، أتمنى من تفضل. رب السلام، رب إبراهيم وموسى وعيسى، رب المحبة، أن يحل السلام على الجميع والمحبة تنتشر. الأرض واسعة، هي كل عباده المؤمنين. الناس هن نوعين، هم شهادة لأجل الخير. في هذا الغابة، غابة الظلم والقتل، نحن جميعا مع وصايا الأنبياء الطيبة، رسالة التوحيد، إطلاق الأرض للجميع. أتمنى السلام لكل الأرض. קריאתי היא לאלוהי השלום, אלוהי משה וישו ומוחמד וכל הנביאים, יוריד לנו, שיעטוף אותנו בהרגשת כיוון השני, ושיוציא מבינינו את כל סימני השנאה מחלוקת שגורמת לעולם הזה להפוך לעולם של אי צדק ורצח של אחד את השני, לעולם שבו נחיה כאחים כולנו שאוהבים אחד את השני. אמין. אמין. Amen. آمين. I pray to the God of peace, who is the God of Moses, Yeshua, Jesus, Muhammad, and all the prophets. May our God in heaven remove from us all signs of hatred and disagreements that make this world become a world that is full of injustice and where people killing one another, into a world where we live as brothers, all of us who work together in that one faith. Amen. אמן. אמין. אינשאללה. אמין. הודא, תפדלי. مساء الخير. שומעים. אני בחרתי כאילו לכתוב את الأقدارات تبعتي والتفيلة، بس يعني أحكيها بالعبري את יכולה לתרגם את وترجموا، עצמך. عارف. واحنا رح نترجمه. اوكي. أنا هدى، אני מוסלמית, מגדירה את עצמי כמוסלמה בדואי, מבאר שבע במקור, חייתי רוב חיי בתל אביב, אני כרגע 2 בירושלים. אני מגדירה את עצמי כאישה אדם, גדלתי כמוסלמית, בתוך חברה יהודית, קרובה מדי ליהדות וגם לאסלאם, גם לנצרות, ולכן אני חיה 2 העולמות או 3, בעיקר העולמות, כואבת את כאב, לכן הצטרפתי לקבוצה הזאת, מצאתי שהקבוצה הזאת עונה לי על ההגדרה העצמית שלי, רוצה לתרום את חלקי בהפצת האור. أنا هدى، أنا إنسان مسلم من أصول بدوية. أنا عشت جزء من حياتي في ثقافات مختلفة في تل أبيب، وأنا الآن حوالي 2 بعيش في القدس. أنا إنسان بحب التنوع في الثقافات وبحب أعيش هذا التنوع، عشان هيك أنا دائما أحاول أنتقل للمكان اللي بقدر أمارس فيه حرية الحياة في ظل التنوع الإيماني والثقافي بين مختلف الثقافات والأديان. وأنا كمان حضرت صلاتي اللي راح أقرأها عليكم الآن. My name is Huda. I consider myself Muslim of a Bedouin origin from Beersheba. I originally lived most of my life in Tel Aviv. I'm currently in Jerusalem. I define myself as a multicultural woman. I grew up Muslim. This is like close to a Jewish society, and so also near to Judaism and Christianity. Therefore, I live in both of these worlds.
she feels pain that everyone experienced, that it's close to her as well. I joined this group that needs that she wants to contribute to this community and to be a part of it. ربي لنا وابعد عنا الخوف والكره، قربنا كشعوب وكعبيد للرب، بأننا كلنا عبيدة وأتينا لأيام المحبة والإنسانية. אמן. آمين. امين امين. בעברית? احكيها بالعربي، أنا بعد بترجم لك. ربي لا تحملنا ما لا طاقة لنا. אלוהינו אל תעמיס עלינו מה שאנחנו לא יכולים להחזיק, ابعد عنا الحروب ותרחיק מאיתנו את המלחמות والكره، והשנאה, وقربنا كشعوب وعبيد للرب. ותקרב אותנו אחד מהשני כעמים וכמאמינים בך אליך. بأننا كلنا عبيدة وأتينا لإتمام المحبة والإنسانية. כי כולנו עובדים אותך ואנחנו פה למען אהבת האנושיות והשלום. God don't burden us with anything that we cannot carry, and keep the words away from us, keep us from hate, and bring us closer to each other as we grow closer and in faith in you. למען האנושיות ולמען כן. אוקיי. עקיבא משפט 2 ותפילה משפט 2. עקיבא אתה איתנו? לא רואים אותך? שלום עקיבא. שלום חברים. עקיבא ג'ומלה שלום עליכם. עקיבא. כן, שלום, טוב לראות אתכם. אז אני רק אגיד שאני עקיבא ואני ירושלמי, ואני מאוד מאוד מוטרד בעובדה שאלוהים והר הקודש, מקומות שאמורים לחבר אותנו, כרגע מפרידים אותנו, להבין למה זה ככה, ואני מקווה בעזרת השם שאולי אם נוכל לחשוב על זה ביחד כאנשים מאמינים, נצליח להבין איך הופכים את אלוהים והדת והאמונה ובית האלוהים למקום שמייצר שלום וקרבה וחיבור בין המאמינים, ולא הפרדה כמו שכרגע. أنا اسمي عكيفة وأنا منزعج جدا لأني أرى الأشياء التي كان يجب أن توحدنا هي تسبب الفرقة والعداء بيننا. الإيمان بالله والصلوات في المكان المقدس، وأرجو من الله أن تتحول بدل ذلك إلى أشياء تجمعنا وأشياء توحدنا بدل هذه الفرقة. هذه الفرقة تقلقني جدا جدا. Peace be upon all of you. My name is Akiva. I'm very concerned about the fact that God and the Holy Mountain are places that should connect us and are currently separating us. I cannot understand why this is happening, and I hope by God that we can think and go and bring us, that it will bring us together as believers, that we will be able to understand how to make God and religion and faith and the house of God a place that creates peace and closeness and connection between believers rather than separation as at present. שוקרן. תודה רבה. Thank you. נטלי, שני משפטים עלייך ושני משפטי תפילה. היי, אני נטלי ברוך, גרה ברמת גן. I'm נטלי ברוך, I live in רמת גן. I'm peace activist. My parents born in Iran and study in Muslim school. ההורים שלי נולדו באיראן ולמדו בבית ספר מוסלמי.
כתבתי דוקטורט על זוגות מעורבים, נשים יהודיות ישראליות שנשואות לפלסטינים וגרות בגדה. נעשה תרגום ואחרי זה נתן אפשר תפילה. לתרגם אותי? أنا ناتالي باروخ وأنا بالأصل إيرانية. أبنائي تعلمنا في مدارس المسلمين وأنا أعيش في رمضان. أنا كمان أكاديمية وعملت بحث عن الزيجات المشتركة، يعني يهوديات تزوجنا من فلسطينيين أو مسلمين. I wrote PhD in sociology about mixed marriages between Jewish Israeli women and Palestinian men when the couples live together in the West Bank. ואני גם מתעדת את כל ההיסטוריה היהודית-ישראלית של זוגות מעורבים, נשים יהודיות וגברים ערבים, למשל מחמוד דרוויש ותמר, פריד אל-אטרש ומאיה קסביאנקה, לאורך כל ההיסטוריה. תודה. חאלד? وأنا أيضا في بحثي عن الزيجات المشتركة وثقت زيجات بين يهوديات وفلسطينيين اللي كانوا اتزوجوا وعاش معهم في المناطق الضفة الغربية، وأيضا زيجات مختلطة بين يهوديات وعرب مثل محمود درويش و مي عشاني فريد الأطرش ومايا كسبيانكا. فريد الأطرش وفريد الأطرش الذين تزوجوا من يهوديات وعاشوا مع بعضهم مايا البعض. كسبيانكا. مايا كسبيانكا ومحمود درويش ريتا. لم يتزوج، كان عنده محبوبة بس أوكي. يهودية. She wrote a doctorate about couples involve Jewish women and Arab men, such as Muhammad, Tamar, Maya, throughout history. אוקיי, thank you. את רוצה לעשות תפילה? שני משפטים תפילה? שאהבה אין לה גבולות, על זה אני כותבת, אלו חיי, באנו פה לחיות יחד. שוקרן. תודה, שמחה להיות פה, אופיר, אין כמוך. أن يكون المحب دائما على الحدود، هذا هو مجالي الذي أعمل من أجله، وإن شاء الله هذا يتحقق بين بعضنا البعض. شكرا. خالد تعرفنا عليك. أنا بعد ترجمتي لعبريت. تترجم ترجمتي لأنجليزي. أنا خالد أبو عواد. طبعا أنا أحد النشيطين في مجموعات السلام منذ حوالي 22 سنة، وأنا اليوم بقود مبادرة. أحد المبادرات اللي بقودها هي مبادرة جذور اللي بتهدف لبناء على جسور من السلام بين أبناء مش بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأنا أيضا جزء من جلسات ونقاشات ومؤتمرات الحوار الديني اللي بتهدف إلى تجنيد الدين للاجتماع وليس للفرقة. شكرا. ترجم بعبريت. عברית, חאלד. עברית, אני חאלד אבו עוואד, אני פעיל שלום מאז 22 שנים. אני גם היום מוביל יוזמה שנקראת שורשים, שבתוך היוזמה הזאת אני מוביל מפגשים משותפים בין יהודים לערבים ופלסטינים, ואני גם חלק מהשיח הבין-דתי שמטרתו להפוך את הדת מאלמנט של מחלוקת לאלמנט של התחברות, כי אני מאמין שהדת דווקא ההפך ממה שהיא משמשת, היא יכולה להיות הגשר הכי חזק שיכול לתת לנו פתרונות לנושאים מרכזיים בסכסוך. שוקרן. I'm Khaled Abu Awad. I'm a peace activist since 22 years. I have been leading an initiative called Roots Today, Shorashim. In this initiative, I lead a joint meeting between Jews, Arabs, and Palestinians, and I am also a part of
inter-religion conversation that aims to transform opinions from an element of disagreements into element of connection, because I believe religion is pricelessly that the most important factor on that we can use. It can be a strongest bridge that can give us a solution. ח'אלד, דועה. دعاء. خليني أقرأ سورة من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. אני אקרא את התרגום. آية الكرسي. כן, כן. האלוה אין אל אלא הוא החי הקיים, לא תאחזו שינה ולא תנומה, לא אשר בשמי השמיים ואשר בארץ. מזה אשר ימליץ אצלו אלה בהיתרו, ידע אשר בין ידיהם ואשר מאחוריהם, ולא יכתרו חפץ ממדעו ולא אשר חפץ. הכיל כיסו שמי השמיים והארץ ולא יכבד שמרם, והוא העליון העצום. Thank you. It is a verse from the Quran that express the unity of God, and that He save us and the world. Thank you. Kelly, two sentences about you. Yes, two sentences, and also prayer from you. Yes. Okay, my name is Kelly. I'm a Christian. I'm not non-denominational Christian, and I was former U.S. Army. I was born in America, but I'm from everywhere. I've been traveling all my life. And before I came here, I've been here in Israel and here in Jerusalem about 1.5 years now, almost 2 years. And like I said, I'm just Christian, and my main thing is that I pray. I walk the path here in Jerusalem. I pray with Jews, Christians, and Muslims. And I just walk this path to try to pray for everybody, to be a proponent of peace between Jews, Christians, and Muslims. One day, one step, one prayer at a time, until the Father brings me home or says I'm needed somewhere else. Thank you. Thank you. ישוע? אז שלום, אני קלי, אני משיחי. הייתי בעבר בצבא ארצות הברית, נולדתי בארצות הברית, אבל אני מכל מקום. אני טיילתי כל חיי, ולפני שבאתי הנה לישראל, היום אני נמצא בירושלים בערך 1.5 שנה, או כמעט 2 וכמו שאמרתי, אני משיחי, והמטרה העיקרית שלי בתפילה, העיקרית שלי היא תפילה. כשאני הולך בדרכים של ירושלים, אני מתפלל עם היהודים, עם המשיחיים והמוסלמים, ואני הולך בדרך הזאת ומתפלל עבור כולם, כדי לקדם את השלום בין יהודים, משיחיים ומוסלמים, ויום אחד, יום אחד כל פעם, צעד אחד כל פעם, תפילה אחת כל פעם, עד שהאב יקרא לי חזרה הביתה, או יצטרך אותי במקום אחר. שוקרן. ח'אלד? أنا اسمي كيلي، وأنا أقدم نفسي كمسيحي. خدمت في الجيش الأمريكي وولدت في أمريكا، وأنا أتجول في كل أنحاء العالم. وقبل حوالي 1.5 سنة جيت إلى إسرائيل، إلى القدس، وأنا الآن موجود في القدس. أصلي مع الجميع، مع المسلمين، مع المسيحيين، ومع اليهود، وأتقبل الجميع. وفترة وجودي في القدس ستستمر صلواتي من أجل أن يتحقق التواصل
جميع أبناء هذه الديانات وسأستمر في هذه الصلاة إلى أن أعود إلى موطني. שוכרן. קלי, שני משפטים, two sentences prayer, קלי? Add another prayer. Sure. Lord Father God, I want to thank you for bringing us all together today to come together, and may our hearts and minds and ears be open so that way we can all come to you together in one accord to pray for the peace and unity between Jews, Christians, and Muslims, between all your sons and daughters. That way we may come forth in a coordinated bond to stop the bloodshed and bring together a bond of unity between all people, so that your holy name may be glorified through all of us in one unified accord, just as Jesus said, to bring us all together as one, as you and the Father are one. So, Lord, thank you for bringing us all together, and may our hearts and minds be open, and our words be lifted up to you, so that your holy name may be glorified to us, glorified and praised in all nations and all peoples and all languages. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. אמן. آمين. אדון Thank you. אב אבינו שאלוהים, אני רוצה להודות לך על כך שהבאת את כולנו יחד, שהתאחדנו, בכדי שהלבבות, התודעה, האוזניים יהיו פתוחות לדבר, כדי שתוכל לקרוא לכולנו לתפילה, לשלום, לאחדות, להתאחדות היהודים, המשיחיים והמוסלמים, בין כל בניך ובנותיך, כדי שאנחנו נוכל לצעוד קדימה לאותה אחדות, לעצור את שפיכות הדמים, להביא אותנו לקשר של אחדות בין כל האנשים, כדי ששמך הקדוש יתקדש דרך כולנו, בשם, כמו שישוע אומר, להביא את כולנו להיות אחד, כפי שאני ואתה אבי אחד. אמן. آمين. إلهي الذي في السماء أدعوك أن تبارك هذا الاجتماع الذي نحن فيه، أن يكون مباركا وأن يوصلنا إلى البركات. كما أدعوك أنت أن توحد القلوب والعقول والسمع بين أبنائك من مسيحيين ومسلمين ويهود ومن كافة الأديان، كل المؤمنين، أن تجمعهم على المحبة، بدل وأن توقف هذا الدم الذي يسيل، هذا العنف الذي يحصل بينهم، وأن يكون تجمعا منه تخرج بذور المحبة والتآخي بين جميع أبنائك. آمين. آمين. سرايا. ثريا. Okay. Thank you, Ophir. I'm so glad to be on this call. I live in Los Angeles, and we hear a lot of, Jews and Arabs can't get along, and nothing is going to happen. And it's so heartening for me to hear all your stories and everything that you're doing, and the commitment to peace building. I'm really honored to be on this call. Thank you, Ophir. Ophir and I belong to many other groups, and when I was in Tel Aviv, he came to see me, and we did some profound work about the Abrahamic unity. What is it that we can fetch from both the faiths to bring people together? And I'm very interested to talk to Natalie, because she's written a book on Jewish women and Arab men in the West Bank getting married. Like the Prophet did, he had a Jewish wife. So these are stories we want to share with the world. And I come from a very different geographical background, and I've always wondered, why is it that Arabs and Jews can't get along and fighting for some land? Can we not have more compassion and love for one another and share
And I come from South Asia, Sri Lanka to be precise, come from a country where there was a 30-year civil war. In the final stages of the war, over 100,000 people died and 40,000 people are missing. So I know what it is to be in a war zone. But I grew up in a home where we were not taught to hate anybody. So that was a great strength I have in my childhood and that I bring to my work. In Tel Aviv, we signed what is called a Jerusalem Declaration. That is very profound, that is to look at this conflict through the lens of monotheism, justice, prayer, fasting, all that is common to the Jews and the Muslims. And we want to advance that work in addition to everything we are doing. And I'm so again, once again, very glad to be on this call. Thank you. Thank you. ישוע? אז רגע, למה שזה נעלם לי? היא סיפרה שהיא, קוראים לה סוריה, מסרי לנקה, היא גדלה בבית שלא ידע שנאה, היא פגשה את אופיר בתל אביב, ואני פגשתי אותה רק בצורה מאוחרת יותר. והיא התחברה לנטלי, והיא... خالد ترجم לערבית أنا בבקשה. ثريا أعيش في لوس أنجلوس، وأنا أصولي من سريلانكا. وفي سريلانكا إحنا عشنا في ظل حروب دامت حوالي 30 عام، حروب أهلية، وانتقلت للوس أنجلوس وبعدين جيت هنا التقيت بأوفير والتقيت بناتالي وسمعت وجهات نظرهم، وأنا كمان مؤمن بطريقهم اللي هم ماشيين فيها، وعشان هيك أنا اتقربت منهم أكثر وجيت وشاركت معكم في هذا اللقاء من باب قناعاتي. כן. סוריה אומרת שהיא עברה דרך בעולם ואיתנו פה לעשות תפילה ומאמינה בדרך השלום שלנו. כן. סוריה, do you want to pray? No, that's okay. Okay. Thank you. Thank you. يعقوب. أنا يعقوب حبيب، أنا من غزة، درست علم اجتماع وعلوم سياسية، اشتغلت أخصائي اجتماعي في عديد من المؤسسات، وحاليا أنا معلم دراسات تاريخية، وأنا مهتم في السلام لأنه الحروب كلفتنا تكاليف باهظة جدا ودمرت حياتنا ومستقبل أطفالنا، وأنا أدعو الله عز وجل أن يعم السلام بين الجميع وأن يفهم الجميع أن الجميع له الحق في الحياة، وأتمنى أن يكون هذا الاجتماع موفق لنا جميعا وأن نستطيع أن نكون بذرة من بذور السلام، وتحياتي لكم جميعا. شكرا. يعقوب حبيب، أنا يعقوب حبيب מעזה. אני למדתי פסיכולוגיה ואני רואה אתכם משם. אני אחרי כל מה שעברנו, כל המלחמות שעברנו, אני רואה את החשיבות של השלום ולעבוד שיהיה שלום בינינו, לכן אני מאמין חזק מאוד בזה שהשלום הוא הפתרון היחיד שיכול לתת לכולנו לחיות חיים נורמליים ובלי סבל. ואני איתכם. Hello, I'm Jacob Habib. I'm from Gaza. I studied psychology and I see you there. After everything we went through, all the wars we went through, I see the importance of peace
the work for peace between us. And therefore, I believe very strongly that peace is the only solution that can allow us all to live a normal life without suffering. And I am with you. שוכרן. prayer, אתה רוצה, דואה, פיתק דואה, יעקוב חביב. بدك تصلي تدعي أو تقرأ لنا شيء من الدعاء يا يعقوب؟ دعائي أن يستجيب الله لنا جميعا وهو يسمعنا بدون أن نتكلم، وأسأل الله أن يسمع صدق قلوبنا في أن يعم السلام على الجميع. שוכרן. תפילתי היא מופנית לקדוש ברוך הוא, שהוא רואה אותנו והוא יודע ורואה את הסבל שלנו, שישמע את הקולות שלנו ושיעזור לכולנו, שהשלום יהיו הדבר שאנחנו נבחר בו, כאילו בקשר שלנו, של כולנו. אמין. אמין. My prayer is addressed to the Holy One, blessed be He. He sees us and knows and sees our suffering. He will hear our voices and help all of us that peace may come. This was something we choose, and if it were in our relationship with all of us, because we are blessed. Amen. אמין. اسمي عبد الحميد. أني معونين بفروكيت شل شالوم مير موروكو. أنا اسمي عبد الحميد. יש לי שיר לחם. לכם עופר من علمني. حلو. אתם עושים שיעורי בית מאחורינו, אופיר? عبد الحميد عبد الحميد عنده أغنية לעבד الحميد יש שיר שהוא רוצה לשתף אותנו. כן. صغيرة. اشرنو ما طوف خلكنو ما ناعم جورلانو ما يف يشتنو اشرنو. اوكي. عبد الحميد what beautiful our tradition and part from God. אשרנו, מה טוב חלקנו. לג'י. ומה יפה ירושתנו. תאובה לנה, ומה אחסן נסינה, ומה אחלה קדרנה, ומה אג'מל מירסנה. شكرا. أستاذ خالد، أنا عندي لحية مش لأني متدين، أنا أكثر من 10 أيام شغل مطلق. ما عندي وقت أحلق. يعطيك العافية. ما عندنا مشكلة، بلحية بدون لحية ما في مشكلة. أنا اليوم حلقت لأني كنت كمان 3 أيام ما كنت حلق، بس اليوم كنت حلقت. ما في مشكلة، إحنا عابرين. יש לו זקן כי הוא 10 ימים לא היה לו זמן להתגלח, ואז לא מקום של הופעה דתית אלא ממקום של לא היה לו זמן. אוקיי, שוכרן. So Abdul Hamid, thank you, you are with us. Yaqub bin Yosef. Assalamu alaikum. Hi. السلام عليكم. وعليكم السلام يعقوب. Okay. All right. I'm a Jew from Brooklyn, New York,
grew up in a conservative family, not Orthodox, not Reform. I went to study with a very broad-minded universal Hasidic rabbi, Zalman Schachter. He introduced me to Rabbi Nachman, and I found what I was looking for, of a resolution of universality and Judaism in the teaching of Rabbi Nachman, where he sees the tzaddik, the spiritual master, as what connects this world with its source in God and the infinite. And so I wanted to find a teacher like that who could also reflect that in me and awaken that in myself. And I had found some great Jewish teachers, but I didn't quite find the simple depth of the spiritual master I was looking for. I came to Israel when I was 24, 50 years ago exactly. Well, in the spring, 50 years ago. And found Sidi Sheikh Mohammed Al-Jamal on that Mount of Olives, and he was that kind of sheikh for me. He reflected that in me and tried to awaken that in all of his students, guiding us through the stations. Just shortly, a little bit. So I discovered the world of Turkish Sufism and found more of a home there that worked for me. And that's kind of been my spiritual home ever since. The kind of Turkish Sufi world that tried to adapt itself to being more secular than religious. Living in Israel, I see bridging secular and religious as a deep issue as much as bridging Jews and Muslims. We also have this internal issue. Maybe we all have it. Different parts of ourselves, maybe. And I run it used to be a spiritual bookstore. Now it's a little book table in Jerusalem, putting out spiritual food of all kinds, but especially Jewish and Sufi. Okay. All kinds of secrets coming from each way. Okay, thank you. So that's who I am. Okay. ישוע, אתה יכול... אז קוראים לי יעקב, אני 50 שנה גר בישראל, עליתי מארצות הברית, יש לי חנות ספרים, למדתי את התורה של רבי נחמן וסופיזם, וזה בקצרה. אוקיי. أنا يعقوب أنا جيت من أنا جيت من أمريكا وصار لي 50 سنة عايش هنا في البلد هذه وعندي مكتبة كتب لبيع الكتب وأنا تعلمت الطرق الصوفية بالذات على الطريقة التركية هذا هو. شكرا. Prayer, do you want to pray, Jacob? Okay, allow me to add one more sentence. My name really comes from my father and my grandfather. My grandfather was Grandpa Jacques, my father was Yosef. And the name came to me in Arabic from the Sufi sheikh I followed, the first sheikh. Okay. So I kept the Arabic name. I couldn't embrace Islam fully as a religion, but I could embrace the name. Okay. Yaqub. You mean Yaqub? Yaqub Yusuf. Okay. Yeah, Yusuf was my father's name, and Yaqub was my grandfather's name. Okay. Okay. From mistake, but he was right. He was also connecting me to my roots. Very simple Islamic prayer I learned. I'd love to share. I'll say it in Arabic, and maybe someone else can translate it. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka ya'ud salam. Fahayina bi salam ya Dhal Jalali wal Ikram. Amen. آمين. חאלד? تعال שלום וממך יבוא השלום ואליך יחזור השלום תבורך בשמיים שלך. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمين. Yeah. Fahayina bi Islam. That's the most important part for me. Yeah. Let us lead in the peace. אוקיי. אינשאללה. אינשאללה. האלוהים ממך השלום, מאיתך השלום, ואליך יחזור השלום, ואתה, In English, our God, you are the God of peace. Peace come from you. Peace return to you at the end. And
how do we Friends say live in the Jews. تباركت Blessings. تبارك blessings تبارك blessings تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بشمايم شرخة. From your heavens, you give us the majesty, kindness. שוכרן לכם על התעריף, תודה רבה לכם על ההיכרות ועל הדועה ועל התפילות. שוכרן על הדועה ועל כל כלימתכם الجميلة, תודה רבה לכם על כל המילים היפות. Thank you about the recognitions and to know you and about all your words, beautiful words from the heart. Now we will start a discussion. אנחנו נתחיל עכשיו בדיון. We will إحنا نبدأ في خيار. إحنا نبدأ هلا ساعة واحدة وإن شاء الله نكمله في اجتماع الجاي.